Mbak Li kayak mana? Sama Mbak Li. Sorong tadi, sorong. Masih bijak. Enggak sorong tadi. Jadi tadi lambat kenapa? Tolak aja. Tolak tadi ya. Tolak aja. Aman. Ini orang paling ganteng. Ini sok-sok aman nih. Nyampe. Nanti pulang naik mobil lagi? Enggak ada mobil hari ini. Ada mobil lah? Mobil sewa hari ini. Sewa ya?